Welcome, welcome. Anya tinagan mo? Shock ni Tino. Cause of death. Aksidente apo, nabangga jay motor ko. Nabartak ka ba, idi agman maniho ka ti motor? Naiturugan ako lang nga talaga nga agman maniho ti motor. Boss, mapanak ba jay imperno? Aguray, ta-i-check ko pa dahito yun ay libro. No nakapasa kamat lang iti requirements. According, dito yun ay records me, iti CCTV dito yung nga to, makikita da amin nga aramidan nyo. Isa nga awan tiligtas yo. 3, ijay na 10 commandments kat ada tinagbasulam. Umuna, agdangag ka. Do not commit adultery. Ada iti kabit mo, dahito nga babae nga kabit mo kadyag laklako ti mani. Ngano ni Rabbi, kat madisturbo kami, tamang mangag medyo pukaw nang ibagbaga na nga, maniyod ta, kumpun ko na. So iti sumaruno, nagtakaw ka ti manok, kat kuna na iti 10 commandments, thou shall not steal. Tapos kuna na pa dito records me, nga malpas mo nga kanang day manok, ipan mo inkali dagay na ito lang kat naawan ti ebidensya. Tapos iti may katalo kat thou shall not lie. Kunana, huwag magbintang at huwag kang sinungaling. Nagsususpitsaan ni bakit mo nga ada ti lalaki na. Urayhan nagpaiso. May sapay, day kunana nga thou shall not lie, kat nag-ulbod ka iti parentis mo. Apan mo insalda dagilutluti-da. Kasta ti kinadakas mo. And because of this, mapan ka ijay emperno. Aguray tatawagak ni Lucifer. Hello, Lucifer? Aha! Hello! 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 Boses mo pa lang nakapudpudot. Anyway, ada iti kliyente nga pababaa. Okay. Ngam agoray ka. Ada ba ti vaccine na dayta? Nag-vaccine ba? Ay awan ti nakita na vaccination card na. Damagam to na lang no bumaba. Ngam ibagam nga nga agso artificial. Tamarunaw. Napudot dito eh. Busy nga awan mararamid, tawagak man ni Lucifer, tapa kumusta ak, jay kliyente nga inbound ko idi last week. Kumusta jay na kliyente nga inbound ko di last week, jay na aksidente ti motor. Ay madi, very very bad news. In-isolate ko. Ano nga inbaga? Positive gayam. Tapos naalis anak tay. Perme ti pudot ko, perme ti favor ko. Aguray ka. Di ba napudot na talaga dita imperno? Kas anong nga naamuan nga ada ti fever mo? Oo na, naamuak. Ta nag-convulsion at. Kurog hastil.